The chin post zo to lengai to nan di lak nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum thau ni kul Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan chim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu Chinland Council dir kho nak dinga tu thlachunga ton berwa nak ngai chan aselai pakho kuin chin rampanin akal mi SSC World Cup moto chu cheu chu an phan chang Senram kul chak lei wen la tlang sakhan ka deuh naka SSC World Cup pakul leng an thi KIA ni sakhan an lak Thawngchim na kan thok changlai ma rat fam bol ka si Chinland Council ser kho nak ding cha Chinland Phungshampi fet der dingin atu thlachunga ton berwa anak ngai chan aselai tia Working Committee for Chinland Council Conference WCCCC shwai tu puram kul chung ni achim Chin Phungshampi upadi ashan chu kan trial chang chu kan trial mi ashan chu organization kip ni an saulai thenram a her mi song anrem chan te lai I chap a how mi song chap asite lai October thachunga som mi bul phu vel te kan tong chan lai chu pina Chinland Council tangin Chinland lutro Chin chawza le Chinland bechai nak sang big song kan ser lai tia achim chap Chinland Council ser kho nak torel to WCCCC chu pengkhata lutro palai pakhat CDF A lein minung panga Township le local shambun ukshwai nak le runven nak lein IO tu pakhat chiaw ni dir mi ase alwan cha September thaliaw songa ramri mun pakhata Chinland Council IO tu minung sa le pariat chu pre-plenary meeting for Chinland Council chu tlamtling tein an rak dir Chin mi phun ni mate khokhan lai rel nak mate ithi mi chawsa le mate in bechei nak kan ngai bello Federal Democracy rampi ser abepit bantukin chin mi kan lungrual nak au pi le ser siam zong abepi tak tak tia Chinland Information Center ni WCCCC shwai tu puram kul chung chu behal nak an to e atu bantukin ale na SSC ni nol ngai nak an lak nuin chin siam tlai phuli ni ICNCC chu an rak dir I ICNCC ni chin chawsa serding in ani swam kauna in tlam atling lo chu nuwa chin siam tlai phul hei riat ni CJDC an rak dir CJDC le ICNCC ibom songin Chinland Council le Chinland chawsa dir ding in an rak e swam ve kauna in tlam arak tling chiam lo Chinram kul pelewa khwa SSC ni nol ngai nak an lak nu in rithai si amang to an kar ngai tia twal chungmi na sinin thai ase WY rithai si hi kumhlei sari in kumsom thum karminau na ni an tong ton tia twal chungmi pakhat ni salena achim WY tin au mi rithai si chu minau te te ni san chan mian umlo liawa lam le hlei tang te bantuka minung pathum palin an chui an su ton tia twal chungmi pakhat ni chun achim palewa khwa hin ahlana chun zule bir tel lo rit hai si amang tol aswar tu an rak umlo SSC ni nol ngai nak an lak nu en rit hai si akar tia an chim tukum chunga palewa a zule bir song atam I ading tu song antam chin chin palewa khwa chunga zu bir le rit hai si khamnak le tle khi nak konga SSC ni cheklat nak zai man an to mi umlo tia thai asim Sagai rem tren kale mi van long bol chu ara lai mi December tha chunga kan rem lai tia thai ase van long klik nak lam kan rem liaw songa van long in khwalton nak chu kan ngol lai lawi zar khata chon ni khat chon ni chon ni thum le chon ni li zinga an chuak changlai tia kale mi van long ticket swar tu pa pakhat ni achim kale mi wa hin Myanmar National Air MNA Air KBZ le Air Tan Lun chu andak zwang ton na in atu chu MNA long zar khata ni li aswangi adang chu ani din changta thai ase October ni hlei thokin kale yangung van long ticket man hi chat sing ni thongsom kwa in sing thum le thongkul kar ase yangung kale tu hi chat sing ni thongkul le thongsari in sing ni thongsom nga le thonga kar ase I van long ticket man afa tuk cha a khwaltong min hani harnak antong ngai tia thai ase
Sagairam chen kalemiwa SSC World Cup le piu so thi chu October ni hleria ta in pakhat chunga arwang lawin an lut I andu mi thil pau an fir tia thai ase SSC World Cup le piu so thi pol chu tahan sangmi pi nak in pakhat chunga minung ikol terban tukin an lut I in ngei tu chu lenga an chwa terna SSC World Cup le piu so thi an chwa nu chun in ngei tu phone pahnih le thil dangdang na an tlawi SSC World Cup ni an fir kau lai ti a fiang tia in ngei tu he ne inyamina ummi pakhat ni achim kalemi ukhachunga atu bantukin thil fir le shamin mi thil va chu atam ngai I a hlain piu so thi hi shiam nam he mi pi tler khon an hmang tia twal chungmi hnani an chim Chinram kola akai mi SSC World Cup le an moto chumagwairam thren le chinram ri cheu thu khwa an phan chang tia thai ase Chinram kolmin dal copy le matupi copy a aidin phachang aphar tu SSC World Cup moto somriat leng shong chu magwairam thren cheu thu copy an phan chang alwan che September thlain SSC World Cup moto le World Cup jathum shong chu pakhu ku in chinram leya an chuak tia thai ase pakhu ku copy in SSC World Cup ni an thil reporter ding in an tlai mi moto na song atu tiang an thlari na lo SSC World Cup pol chu an kalnak lam ke pa PDF ni an ka na I chan raw lawa phan kho nak ding mun song ni tam ngai an raw chang cheu thu khoponga SSC World Cup chura lam an selti in thongpang aleng na in fiang te in thai asri lo cheu thu khwa SSC an bol cham liao asiri cha cheu thu khopia SSC ni phone le internet line an phi tia twal chungmi na ni an chim Yangon Ramchen Jagung Khothar Peng Nationalities Youth Resource Development Degree College SSC World Cup ni siangak chia chu P2C training an pek na tia twal chungmi na sinin thai ase October tha chunga Yangon Ramchen Jagung Peng Nationalities Youth Resource Development Degree College siangak chia na chu SSC World Cup ni World Cup uniform an shukter na I metal head training an pek na chu siang in ponga SSC World Cup ni century an chong tia khatit media ni achial Nationalities Youth Resource Development Degree College so Ministry of Border Affairs Department of Education and Training kotanga ummi ACE SSC World Cup ni P2C training an pek mi na hi voidang songa an pek ton chang na kadang le mundangin arami tlang chung minau tampi training an pek na I degree song an pek na tia siang in hene inyamina ummi na ni an chim Pakuram chen Jagung Peng Jinte mo khwa episode thilut in training akai mi pau chu minung pakhat thlakhata phachang tun khat chiti choi khat le tangka chia thongkul kanin pek na lai tia SSC World Cup le USDP party ni khwa mi na chu an lem na tia twal chung mi na sanin thai ase Jinte mo khwa USDP party chairman e ko le chatma somruk le parukin SSC World Cup bau khat ni Khochunga episode thilu tingin mi an khom mi na chu training akai ding an CE minung pakhata thlakhata phachang tun khat chiti choi khat le tangka chia thongkul kanin pek na lai an ti na chu pina chu khoponga chu khopong khwa mi na chung training kai ding in an lem na tia khatit media ni achial Jinche mo khwa mi USDP chairman e kule SSC World Cup bau khat pani World Cup training kai ding kong tim to anak an ngei pisochi training arakai changmi na chung akai mi an umlen thlakhata phachang tun khat chiti choi khat le tangka che thongkul kanin pek na lai tin an ti na cha yuatit kong khwa mi pakwa chiak kong khwa mi pahni le adang khwa mi pahni thumsong an kalve tia twal chungmi pakhat ni achim World Cup training hi October ni khat in an rak thoki yuatit kong siansu pajin chiak kong mau ping kwe khwa telin adang khote tamnonin khwa mi na chong training an kai tia thai ase Sagairam chen chong u penga SSC palek panhi chu PDF ni an ka na I an panhi in an thi pina PDF ni G3 metal panhi le thil dang azong an lak tia mungewa pen battalion 5 ong Sun Force phu ni an than
October ni lei kwa jing le sumilam pasari shonga kanza pisochi khwa in arami SSC palek pani chu PDF ni an ka na I pakhat chut munrila athi adang pakhat chu hliam ma he an tleina in a hliam ma afa ngai cha athi ve tia mungiwa pengkom battalion 5 Aung San Force in chimnak nol ngai tu pakhat ni achim Chuka dauna ka chun mungewa pengkom battalion 5 Aung San Force, battalion 7, battalion 25 MPDF, battalion 28 le We Must Win for na antangchi. Chaning tari ram chanchawe pengkom tia chong peng katri khwa in ralam asial mi SSC World Cup le twal chung sham tai phukar ka dauna ka SSC World Cup le kwa anthi ta thai ase Tia chong peng katre khwa in World Cup tha sang som nga pathum he ralam sial in arak chhuak mi SSC World Cup chu twal chong sham tai phoni October ni hlei sari jingle sumilam pasari shonga bom an po no na nu in kapni kar minute som thum shong ka daunak achhuak I SSC World Cup hlei kwa an thi pariat hliam an pu tia twal chong World Cup strai to ku chaing ni achim SSC World Cup le twal chong sham tai phu kapni kar minute som thum shong ka daunak achwa ronga apong kam khwa thum na chural ansam jinge khwa in thum song SSC World Cup ni an khang tia ku chain ni chun achim de chong sham tai phu thawai pengkom number 2 battalion T5 zone le adang sham tai phu na an changchi mi piral kap lein a hliam mi an umlo tia thei ase semram kul chak le muku munram win lat lang SSC World Cup sakhan chu Kachin Independence Army ni October ni hlei kwa an lak kho SSC World Cup pakul leng an thi hliam ma pu mi song an tami sham ngan sei musat le kwan fang tam ngai song an lak kho tia KIA thongla tu phu ni an than win lat lang SSC World Cup sakhan chu October ni hlei kwa sing le sumilam panga in ka sham an thoki chun no sumilam pani 11 minute som thum tiang sumilam pakwa chunga an lak kho na kong KIA ni an fe ter Chuka dauna ka chun SSC World Cup pol chowan long ni abom kau na na in KIA World Cup nu tol lawin sakhan an lak kho SSC World Cup pakul leng an thi adang cho an sam man tia KIA thongla tu na ni an than Win lat lang SSC World Cup sakhan ka dauna ka KIA ni siam nam phun hlei nga le siam man tam ngai an song an lak kho an lak mi siam nam na chu 60mm asaw mi pakhat 81mm pakhat MG42 se metal pakhat PPG pakhat MA afa mi hlei khat an si metal hlei nga kwan fang se musat motor pathum song an lak kho tia KIA thongla tu na ni chun an than SSC World Cup ni KIA Central Headquarters lai sa pongral sam umnak le phakan KIA Brigade 9 Headquarters na a vanlong mangin bom an thaki shang man an ka ruanga KIA le song ni SSC World Cup sakhan la KBP a chia in kan kalpi changlai tia an chim Thailand Prime Minister Thar Streda Davidson ni Russia President Vladimir Putin chu kumtharlaya I hoi komnak ngei dingin Thailand a tlong dingin asom na kong chu ama pumpak man mi social media a trial tia Thailand media nani anlang ter tuluka to mi ramkip ton pumnak pakhata Thailand Prime Minister ni Russia President chu Thailand ramtlon dingin asom Ukraine tuk daw nak ronga ramkip ni ansial mi Putin chu Thailand Prime Minister ni chun upat na khe asom tia anlang ter chi khwartlong mi na ronga phai salut achat nak mun Thailand a Russia khwartlong an tambik COVID rai law songa Russia mi na chu visa tel lawin Thailand a ni som thum nak nol an rak ngei aralai mi November thla thokin ni som kwa chung visa tel lawin nak nol an pek na laina kong chu Ministry of Tourism ni media na sina achim tia the Bangkok Post ni alang ter Ukraine tuk daw nak ronga International Criminal Court ni swalpot mi Russia President cha a ton kho nak ram atlom nga I August la chung South Africa tlon ding song arak let changna International Criminal Court phongsul ding in feter nak angai ri lo mi Thailand rama Putin chu zeitik setatlon lai afiang ri lo na in atlon te ka Russia hi ana iniam ngai mi Vietnam ram song atlon chi te lai tia an chim
thong ni kul le ni kum August in thong ni kum kul le kum thum August tiang kum khat chunga Russia khwal tlong singkwa thongkul thongthum Zaanlei Thawngchim chu Thailand ram an phani COVID-19 rai atlun thlan thong ni le hlei kwa liao sunga Russia khwal tlong noi khat le singa Thailand an phan e dollar noi thongthum le zathom an rakman tia Thai media ni an chial tu tan kan Thawngchim nak chuma vial hing kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shengshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to apyak ri chau dingin kanin som na